सुवशेन का इंसान पकन बाजरस मज या सौदा कर खजर निवन बचन पलव निवन शबि कदर हज तैयारी करन ईज हज तैयारी करन यह बज़ाहिर पकन यह जिंद वक़द वक़ा इस्मुहु फिल मौता मगर अमिस छन पता मोन नाव आव मौत वालन मज लेखना मोन नाव आव मरन वालन मज लेखना पता छन 21 शब कदर 23 25 27 29 अल्लाह ताला बेहतर जानन मगर नाव आव लेखना कुस मरी यथ वरियस या सौदा करन या गरकन सित पकन मगर हपर लिख मौत वालन मन ज़ात जुल जलाल हजरत अल्लाह जल्ल जलालहु जल्ल शानहु फरमाउक त्रेयम माने यह रात छ फैसले रात कुस रोज जिंद कतिस कालस वन युहस मरवा ब्रोंठुस मरवा 10 वरी गुदरन पत मरवा 20 वरी गुदरन पत मरवा मगर कोई चीज मंगो दपोत कर जम मगफिरत केहमा गछि कम सठावन में चाने रहा मत चिछम छुमाला माल दरिया रहा मत कुपूर सकर जमा आज करम मरहूम मगफूर नसीबा कौसरू करजम मधुर आप वचन खैरुल वरा बाजुमल असहाब खुदावन दाफिदा सपदैब नावस दोहसरा तस्मे छुम दीदारुक हावस सूर्य माने वारिया नाकाबिल कदर इंसान यमन कदर बख्चन शब कदर मन परवरदिगार अस्त कर तिमने अंदर शुमार आमीन यमन नाम अमालस परवरदिगार 63 वरियन तो 4 रेतो खोत ज्यादा इबादत लेखान आज न उम्र 63 वरी आज न उम्र 60 वरी मगर यह कदर अमि मूजूब नाव वारिया पत्थर पेमतन शब कदर मंज थोद तुलन परवरदिगार वारिया गुनाहगारन मगफिरत सित मालामाल करन वारिया जहन्नमियन नारी जहन्नम निश गर्दन करन आजाद अस्त कर तिमनी मन शुमार आमीन या रब्बल आलमीन या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल्अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमलकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अला फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا ودعانا وصلاتنا وتلاوة القرآن. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. حمد الثنا اللہ بدرگ برتر سند ذات اقدس حق. درود و رحمت بر ذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عظیم رت کیو عظیم لمحاتو منش مسلمان پنن لیل و نہار بسر کرن. اخری ایام یم عظیم رتک بفضل اللہ رب کرن سون سورے ماہ رمضان قبول. سون قیام اللیل کرن کرن قبول. سون صدقات و خیرات کرن قبول. سون نوافل سون دعا کرن قبول. سون شب بیداری کرن قبول. بڑے پائی کرن ایسے سارنے پن رحمت و مغفرت ست مالا مال. آمین. ماہ رمضان دہل استن روتل استن پرت کان ژیوہ پرت کان لمحش سٹھا عظیم تو قیمتی سٹھا شرف وول سٹھا عزت و عظمت وول یہ عظمت دن وول اللہ بدرگ برتر خوش گوس تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. کینسن انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین دِژن کینسن پٮ۪ٹھ فضیلت. یمن سارنی منٛز بنوون سردار رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیان کرُکھ انا سید ولد آدم یوم القیامہ
मुसलमानो बुशुस दुनियास मज ति इंसानियतुक सरदार आस औलाद आदमन हुन सरदार कयामत सदर व अव्वलु मन यंशुक्क अन्हु कबर फरमौक बय आस गोडनुक स इंसान युस कब्र अंदर यी नेबर कर कब्र अंदर युस गोडनुक इंसान आस यमिस अल्लाह ताला कब्र मज नेबर नेरनुक अदमत शरफ बख्श यास मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अव्वलु शाफिइन व अव्वलु मुशफ्फइन गोडनुक आस यमिस सुफरिश हुंद इजाजत दी रब सो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोडनुक आस बय यम सुन सुफरिश कबूल कर परवरदिगार बनैन यमि जमात खतर शाफी महशर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यल दियस इज़्ने शफाअत ज़ुल जलाल असारनी तेल याद थावन नबी असारनी तेली याद थावन नबी हौज कौसर मालिकन करनस अता हौज कौसर मालिकन करनस अता रबा सारनी सई त्रेश चावन नबी असारनी सई त्रेश चावन नबी मुसलमानों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत कुबरा करन सद बशारत दिवन पन्निस उम्मतस अस्सियाम वल कुरआन यशफान लिल अब्द यौमल क़ियामह मुसलमानों मेनियोत सुफरिश करन परवरदिगार कबूल माह रमजान अंदर 15 घंटे रोज थावन वालो माह रमजान अंदर खत्म कुरान करन वालो माह रमजान अंदर तिलावत करन वालो माह रमजान अंदर ज्यादा ज्यादा कुरान मजीद पढ़न वालो बेजामल छो मेनि शफात सद यहन सुफरिश कर कबूल परवरदिगार फरमुगसियाम वल कुरआन यशफान लिल अब्द यौमल क़ियामह माह रमजान ते कर सुफरिश कुरान पाक ते कर सुफरिश रब सिंदन बंदन कयामत दो बिइज़्निल्लाह सियामस दी जुबान परवरदिगार रोजन दी जुबान परवरदिगार रोज करना ये कथ परवरदिगार रोज वनन आय रब्बि मनअतुहु तआम वश्शहवात बिन्नहार अर्श वाले चाने हुक्म सिद गोज ब ये चोन बंद ये चोन बंदी ये जवान ये बुदरक ये लकुट रुकावन नफसानी ख्वाहिशातों निश बेखन चन निश दुहच दोहले अंदर दोहले हिंदिस गाशस अंदर गोज ब चोन बंद नफसानी ख्वाहिशातों निश बाज थावन खन चन निश बाज थावन परवरदिगार यमन तिशुक हिसाब लागन मगर यमो करे मैं कदर कुन त्रहन या त्रहन दोन यमन आय माह रमजान अंदर 40 सियाम यमन आय जिंदगी अंदर 33 सियाम 35 सियाम यमो कर तमाम माह रमजान कदर अर्श वाला अशुन गसन बर्दाश्त यम गसन यत दरबार अंदर अजाब शिकार अशम सिंदिस हकस मन करन जारा पर अम सिंदिस हकस मज कर माह रमजान सुफरिश कबूल कर माह रमजान पनुन कलाम पेश वयकूलुल कुरआन मनअतुहु नौम बिल्लैल कुरान मजीद अस्ति दी जुबान परवरदिगार कुरान मजीद ति कर कथ पेश परवरदिगार वन परवरदिगार यम थकावट अंदर आसन दोस
यम त्रेश तो बच बच करन दोहस मगर हुक्म ओसुक मन काम रमदान ईमान व एहतिसाब गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही यमन ओसुक मन काम लैलतुल क़द्र ईमान व एहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही यम सरसी सियामस क़याम कर यम माह रमदान चन रातन अंदर क़याम कर यम शब क़द्र अंदर क़याम कर ज़्यादा ज़्यादा वुज़ू कुरान ज़्यादा ज़्यादा पढ़ कुरान अल्लाहु अकबर कुरान मजीद दी जुबान परवरदिगार कुरान मजीद वन परवरदिगारा यम असी रातस करन मेन तिलावत यम असी रातस बोजन मेन आयात यम असी रातस बोजन मेन सूरा मुबारक परवरदिगारा अमिस बंद सिंदिस हकस मंज कर सन सुफारिश कबूल फरमावन पजोर पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयुशफ़ाअन यमन दुश्मनी अमलन सुफारिश कर कबूल परवरदिगार रब ये सारी जमात नवाजुन अमे सुफारिश सान वालिदैन हंद हक कर यह सुफारिश कबूल वन वालन तो बोदन वालन हंद हक कर यह अदमत कबूल आमीन या रब्बल आलमीन माह रमजान अजमत खुश गोस जुमाहस दिचन हफ्त किन दोहन मंद अजमत हफ्तुक सरदार बनोवन जुमा खुश गोस रात बनोवन अख तमाम रातन हुन सरदार 114 सूराय मुबारकन मंज कोरुन मुकम्मल अख सूर अमे रात सदिस अजमतस पेट नाजिल 113 सूर अम बगैर यम तो लबिव अक्सर सूरन अंदर मुख्तलिफ अनावीन मुख्तलिफ मौदू मगर यह सूर कुरान पाकस मज तिमन सूराही मुबारकहन सत वाट थावन यमन मज अकोई मजमून बयान करना आमुत तिमन मन अख सूरतुल क़द्र यत मज इब्तिदा पेट आखरस ताम शब क़द्र हिंज अजमत कर बयान ज़ात ज़ुल जलाल हज़रत अल्लाह रब फरमाउन अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र माना हज़ीमन बुय रब गोस यम ये कुरान पाक कोर नादिल रात मंज यत नाव थो मे क़द्र असे कोर ये नादिल कर कोर नादिल शब क़द्र अंदर तथ रात क्या वोन ये गई क़द्र वाजिन शरफ वाजिन अजमत वाजिन रात त्रेन मरहलन मंज कुरान पाकुक नज़ूल गोबर में थावन याद गोडनुक मरहल असल कुरान पाक लौह महफूज अंदर यत मुतल्लक पाने को रब्बन बयान ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहर्रून मुसलमानो युस लौह महफूज अंदर कुरान पाक तछन हकन नबातिल दोछनियत खौड़ियत पतियत ब्रूठित सुश महफूज अथन मंस तथ हेकन नापाक अथ छुयत के बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज ये कुरान पाक छु बुजुर्ग ये कुरान पाक छु शरफ वोल ये कथ अंदर छु लौह महफूज अंदर मगर खुश गो परवरदिगारस लौह महफूज पेट कोरनस दोयम मरहल पेश बैतुल इज्जत अस्ताम आसमान दुनिया हस्ताम दना यदना इश्वनन बनिम हिस्सस दुनिया शवनन बनिम हिस्स आसमान गो हेरिम हिस्स दुनिया शुद्रोम दना मज बनिम हिस्स अमे लौह महफूज पेट यकवट कोरुन कुरान पाक नादिल बैतुल इज्जत अस्ताम आसमान दुनिया हस्ताम कथ मज कोरुन नादिल इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र जुमलतन वाहिदा अक्सरत अंदर ये गो दोयम मरहल त्रेयम मरहल अम पत कोरुन हुक्म जिब्रील अलैहिस्सलातु वसलामस गसवन रफ्ता रफ्ता गसवन आयात पत आयात गसवन सूरा शरीफ पत सूरा शरीफ हथ मेनिस महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रब फरमावन सूरह शुअरा के हवाल नज़ल बिही रूहुल अमीन ये कुरान पाक उन यत ज़मीनस कुन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस कुन एक फिरिश्तन यमिस खुसूसी नाव आव दिन अर्रूह बाकी मलाइकतल मुकर्रबीन छुन ये नाव के ये नाव छु कमिस दिन आमुत जिब्रील अलैहिस्सलातु वसलामस जिब्रील गो इब्रानी लफ्ज अमुक माने गो अब्दुल्लाह जिब्रीलुक माने क्या गो अब्दुल्लाह रूह पे अमे मूजूब नाव अमेन रूहानी कलाम बरज़ात मुक़द्दस मुतहर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब फरमावन अल अमीन अमेन अमानत सान न हुर्रोनस न छनिरोनस न करनेस कमी न करनेस ज्यादती यूता मे दितुस त्यूता ओनुन बरज़ात मुक़द्दस मुतहर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़रीन नादिल कुरन कल्ब मुबारकस पेठ जनाब नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हास कमी मौजूब लितकून मिनल मुनज़रीन ताकि तोय बनियो यमि कुरान सित इंसानियतस बीम करन वोल कुरान छ बीमच किताब कुरान छ खोतनावन वाजिन किताब कुरान छ डर बहनावन वाजिन किताब कमिश नाफरमान म बनियो मासियत म करियो शराब म चेयो ज़ार म गिदियो अल्लाह ताला सज बगावत सरकशी म करियो तेल छु अल्लाह ताला हम थोमुत अजाब तैयार बिलिसान अरबी मुबीन ये कुरान उन जिब्रील अलैहिस्सलातु वसलामन तुहंदिस दिल मुबारकस पे जबान बख्शिस परवरदिगारन अरबी जुबान युत्थु ये कुरान पाक ओस हेथ यवन जिब्रील अलैहिस्सलातु वसलाम रब फरमावन ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिह इन अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि' कुरआना थुम्मा इन अलैना बयाना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान पाक हेत यवन जिब्रील अलैहिस्सलातु वसलाम तो छु जुबान मुबारक आज दिवन हरकत मुबारक जोर जोर जल्दी जल्दी इजलतस मज अमि मौजूद मे गोस न मशरब गछुन मे आव 5 आयात हेत मे आव 2 आयात हेत मे आव 20 आयात हेत मे आव अक सूरह शरीफ हेत जिब्रील अलैहिस्सलातु वसलाम यम क्या इस कारण ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिह महज दि पन्न जुबान मुबारकस बार बार हरकत मुबारक अमि मौजूद ये गस मे मशरब इन अलैना जमअहु व कुरआना ऐसे छु मत इस करो ये जमा तुहंदिस सीने मुक़द्दस अंदर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कुरआन अम पत पढ़ना हो अम पत हेचना हो अम पत दिम हो अमिच मारिफत ये कुछ दिन वोल परवरदिगार फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि' कुरआना मन यलेस पढ़ना हो मन यलेस हेचना हो अम पत करजो अमची इत्तिबा अत पत पत पगजो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा इन्ना अलैना बयाना अम पत ऐसे मट इस करो अमुक शरह बयान अमिच वजाहत तय पेश अमिच एक्सप्लेनेशन पेश अमिच तौजी पेश अमि कुरानुक तफसीर कुर पान पेश ज़ात जुल जलाल हजरत अल्लाह जल्ल जलालुहु जल्ल शानहु रब फरमावन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला इन शीना लनदहबन्न बिल्लज़ी औहैना इलैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया स्तार फिक्र रब छु मे वनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला इन शीना लनदहबन्न बिल्लज़ी औहैना इलैक हरगस यसो अस निमो वापस ये मे चकुन वही कर अल्लाहु अकबर कतरजो फिक्र वला इन शीना लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहैना इलैक हरगा बुरबियत ये मे सूजमै बजरिए जिब्रील अलैहिस्सलातु वसलाम अगर बह यस बह हेक वापस तिनित वन पढ़ो सूर अगर जिंद थो रब्बन गोडनिच रकअत मज सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अत मज पढ़ो अख आयत सनुक़रिउका फला तंसा अन करीब पढ़ना हो तो क्या पढ़ना हो दीन कुरान वही जल्ली वही खफी वही मतलू वही गैर मतलू आसमानी पैगाम रूहानी पैगाम सनुक़रिउका अन करीब पढ़ना हो तो ये फला तंसा पत गस नु तो मशरब मगर गछ मशरब इल्ला
ما شاء الله سهن گسی مشرب یسان یچی مشرب کرن پروردگار کت ترزو فکر میتی تے پانس تے الا ما شاء اللہ سوری روز نیاد نیرخ امتس انی خرجت لیخبرکم بلیلت القدر نیرخ امتس ونی بونہو لیلت القدر کرچ ایمیان امت اقو چھا ترو چھا پنتو چھا ستو چھا کنترو چھا درایا ونی امتس تیلی اسن پانچ شب کرن اگر اللہ تعالیٰ سن یسن آسیا رب سوس یہ منظور تیلی اسن دہونی دون بیدار رودن درایا ونی پنس امتس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گیس نو واضح یوت نیم کنن ہن سوک ام سید گیس پنن عقید کرن درست ام سید گیس تگین فرق کرن معبود برحقست بندس بلکہ بندے خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیتی روزی یاد یوتا بتھاوے یاد سہن نمائی واپس یسان بیعت ہے اور یل بیعت ہے کان چیز واپس نم تیل پڑھ جو توی مین گوبر سورہ بنی اسرائیل رب فرماون یل بیعت ہے واپس نم ثم لا تجد لك به علینا وکیلا یسان بیعت ہے واپس نم کہن لبہن اتمنز معاون و مددگار وکیل کارساز یسان دی واپس یسان بنی واپس اللہ اکبر یسان بنی واپس دیت ہیکین واپس کہن ہیکین واپس دیت الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا یہ کینسا چھوئی شئی مین رحمت اللہ اکبر ہے گبرو ہے جامع اہل دی شہر باغس من جمعہ پڑھن والو ہے پنن عقید اوڑی اوڑ لبن والو آج کرو درست الا رحمتا من ربک یسان چھئی شئی میر رحمت ان فضلہ کان علیک کبیرا بے شک چھتائی پیٹھ میون بڑ فضل میں بنو مخ مڑاست کانسی نشن پڑھن وول مگر ساری پڑین تھائی میں پت پت پکن وول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بنو مخ کائنات ساندر سارنی ہن سردار کم کم ڈاکٹر کم کم انجینئر کم کم پروفیسر کم کم لیکچرر کم کم زانن وول زانو یہ ادب کرن تا یہ برحکن واتن فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ورن اس ساری شہ حقیر اس ساری شنواتوان اس ساری شہ فقیر یہ برحکنی فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ میون فضل تا احسان درایا امت اسونی لیلت القدر مگر بدقسمتی ون توہس خوش قسمتی ون توہس خوش قسمتی ون ہوس کیازِ ات من چھ خیر خوش قسمتی ون ہوس ز مسلمان از بڑ بڑ کرن کلام یت پڑ آز تہ کرن واریاہ چھنا کرن مسجدن مس خاص کر ماہ رمضانس مس ہاون بچھس زیوٹ توت کیرت کیا ونن چھنا ونن آز گام مسجدن مس بازر مسجدن مس کانت کام اتھن تھود ہاون دپن بچھس کیا تھام ہے پھیکیو سا بروٹ ہے کھیسیو سا پت ہے کریو سا یہ ہے کریو سا ہو ادب احترام مسجدن مز آواز تھاوین پست زیادہ گسنا پنن ایگو پیش کرن یم چھ رب سن مہمان آسن مساجدن مز امن سد گس ہمیش کرن رت سلوک آسن کانسی آداب مسجد معلوم کریت سنانا کریت سنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صرف ایسے رفع الیدین تعامین بالجہر کویوت امام کن تم چھ امام توڑاو اعراب سلام کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس نماز رکھو جوڑا پجن ام پد منگن دعا مسجد مز کات مسجد مز مسجد نبوی اسمس کیا منگن دعا اللہم ارحمنی ورحم محمدا ولا ترحم معنا احدا اے معنی معبود برحق مکر رحم بیکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دون سج مکر بے کون سے رحم کم منگ دعا اے رب بوزن چھس محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लूट न रोब न फरमो है घबरा है क्या सा करो दुआ रब सुन रहमत सुकड़ोत रब सुन रहमत सारी गहराव करन वाजिन चमंजित रहमत म्यान खतर तो पन्ने योत खतर ये दुआ गस करुन सारनी हिंद खतर गस रहमत मंगिन दर दरबार हजरत अल्लाह अल्लाहु अकबर हम बूज ये मगर अमिस होश हवासी अम वोल पन पाजाम बन तो गो कुंजस मज तो लोगन मस्जिद नबवियस मज करुन पिशाब ये मुसलमान गई इंतहाई इरिटेशन यम आय अमिस जदकोप करने लाइने यम रुकई मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमोक दीहुस गड पूर करने पिशाब अगर आज आस युथ का तमिस क्या गुदराव घर वात्या तान रोज सा शक्ल रोज सा बदस्तूर फरमा गए रुकियो सा मसा वनुस दीहुस गड पूर करने पिशाब ये पूर पिशाब करुन फरमोक अनु आप बाल्टी अनुख आप बाल्टी फरमो करू गो जाय साफ करुक जाय साफ फरमोस वल सा गोबर नजदीक यत वनन मस्जिद क्या वनन मस्जिद सजदे की जगह यह मस्जिद ये कर तकबीर ये कर तहलील ये कर तस्बीह ये पढ़ नमाज ये पढ़ दरूद ये पढ़ कुरान ये पिशाब आसन कारुन ये पिशाब आसन कारुन अवे वन यम आरब तो यम न जानन वोल दपान अस वुचमुत हेचनावन वोल मगर कह न तुथ हेचनावन वोल युथ हेचनावन वोल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदीदो शफीको यारो तो दोस्तो ज मुसलमान पानवन तेदर करन ये इल्म यवन सीने मुबारक अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमान रूद में याद शब कदर छा कुत्र सतोवु कुंत्र वन सुब हिदायत करन वन सुब रहबरी करन रहनुमाई करन वन छड़ जोन शब कदर माह रमदान किस आखिरी अशर चन ताखरतन मज म्याने उम्मतियो वन छड़ जोन मगर छड़ जोन शंग जो ना शंगवा सतवहिम शब कर थकावट गवा थकावट गस मौलवियन गसिन नमाज ते खताब ते इज्तिमा ते ज़कात ते जमात ते प्रत कह जिम्मेदारी मगर मौलवी न ज्यादा निंदर करन के मुक्तदियन कुन दिवन नजर यम शबस जुमा पढ़ने यम करन कोठ्योर कुन आसन निंदर करन मौलवी थवन वाज पढ़नस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि यह अदब यह एहतराम यह गवा शब कदर हंस अजमत सब्जिन यह गवा माह रमदानस कदर करन चाक चौबंद गस रोदन युस रेस करन वोल सह गोड़े एनर्जी जाय करन यम रेस करन वोल तिम आखिरी वक्तस मज पन एनर्जी यूटिलाइज करन अमि खतर कि सीरियल वरस पे टॉपर इन फर्स्ट इन यूथे पे माह रमदानस अंदर पन एनर्जी आखिरी अशरस मज खर्चावन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काशुर आखिरी अशरस मज ज्यादा जामने कर जामने कर आखिरी अशरस मज ज्यादा चाक चौबंद रोदन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन छड़न कत छड़न लैलतुल कदर क्या वनुस रबन अल्लामा इब्नुल जौजी सरी पढ़ो रहमतुल्लाहि अलैहि फरमावन लैलतुल कदरस अमि मौजूब कदर वनान यह 5 मानन पे दलालत करन कचन मानन पे 5 मानहन पे दलालत करन गडनुक माने लफ्ज कदर कदर गडनुक माने गो शर्फ वाजिन रात अजमत वाजिन रात कदर क़ीमत वाजिन रात गडनुक माने दोयम माने कदर गो बमाने तंगी टाइट गछन कह चीज तंग गछन कह चीज कदर अख माने तंग गछन अम दो गछन जमीन तंग कम दो शब कदर दो कहद खतर फिरिश्तन हंद खतर तीत फिरिश्त जमीनस पे वसन कुन जाय जाई पोशन कुन जाय जाई पोशन मुस्नद अहमद हदीस मुबारक
कन्य फलन बराबर फरिश्तन हुन नजूल कन्य फलन बराबर कह दुनिया मन सह यम कन्य फल गंजरत हेकमित फरमो कन्य फल यथ पे गंजरावन यथे पे अनगिनत फरिश्त वसन रोज जमीनस पे कर शब कदर अंदर गई जमाने त्रेयम माने फैसल रात हुकुम नाफिज करने रात वरियुक फैसल गसन शब कदर मज कुस जे कुस मारे कमिस दिमो नौकरी कमिस दिमो तिजारतस बरकत कमिस सोजो नेचू कमिस सोजो कूड़ अर्श वाले सोजख ना अज बे औलादन औलाद यमन नेची सुन तमा अन हक न तमा जामा यमन कोड़ हुन तमा अन हक न तमा जामा यमीन गोबर बेरोजगार कर यमन वसत रूदी आता कर्ज ताजिर पेशन ते बरकत मुलाजिम पेशन ते बरकत जमींदारन ते बरकत नान गारन ते बरकत आमीन या रब्बल आलमीन फैसल रात कस रात 15 शाबाना किन शब कदर 15 शाबान क्या गलत तफसीर करन तिम मौलवी सब यह वनन चट वाट रात कर शब बरात रात गलत अपुज फैसल रात शब कदर हज रात इब्न अब्बास फरमावन रदी अल्लाह अन्हुमा फरमावन लतरा रजुल यमशी फिल अस्वाक वन्यारो लाल चौकस जंगलात मंडी ऋषि बाजार मटिन अडस्कुद फरमावन लतरा रजुल यमशी फिल अस्वाक सुवशेन का इंसान पकन बाजरस मज यह सौदा कर खजर निवन बचन पलव निवन शब कदर हज तैयारी करन ईज हज तैयारी करन यह बज़ाहिर पकन यह जिंदा वक़द वक़ा इस्मुहु फिल मौता मगर अमिस छन पता मोन नाव आव मौत वालन मज लेखना मोन नाव आव मरन वालन मज लेखना पता छन 21 शब कदर 23 25 27 29 अल्लाह ताला बेहतर जानन मगर नाव आव लेखना कुस मरी यथ वरियस यह सौदा करन यह गरकन सि पकन मगर हपर लिख मौत वालन मन ज़ात जुल जलाल हजरत अल्लाह जल्ल जलालहु जल्ल शानहु फरमाउक त्रेयम माने यह रात छ फैसल रात कुस रोज जिंद कतिस कालस वन युस मरवा ब्रोंठुस मरवा 10 वरी गुदरन पत मरवा 20 वरी गुदरन पत मरवा मगर अकोई चीज मंगो दपोत कर जम मगफिरत के हमा गची कम सठावन में चाने रहा मत चिछम छुमाला माल दरिया रहा मतुकुपूर सकर जमा अज करम मरहूम मगफूर नसीबा कौसरू करजम मधुर आप वचन खैरुल वरा बाजुमल असहाब खुदावन दाफिदा सपदैब नावस दोहसरा तस्मे छुम दीदारुक हावस सूर्य माने वारिया नाकाबिल कदर इंसान यमन कदर बख्चन शब कदर मन परवरदिगार अस्ति कर्ज तिमने अंदर शुमार आमीन यमन नाम अमालस परवरदिगार 63 वरियन तो 4 रेतो खोत ज्यादा इबादत लेखान आजन उम्र 63 वरी आजन उम्र 60 वरी मगर यथ कदर अमि मूजूब नाव वारिया पत्थर पेमतन शब कदर मन थोद तुलन परवरदिगार वारिया गुनाहगारन मगफिरत सित मालामाल करन वारिया जहन्नमियन नारी जहन्नम निश गर्दन करन आजाद अस्ति कर्ज तिमनी मन शुमार आमीन या रब्बल आलमीन
माने यथ रच अंदर कद्र वाजिन शर्फ वाजिन अजमत वाजिन किताब कर्मस नाजिल परवरदिगारन कस किताब यस अजमत सिद पुर लकड़ च लकड़ डोन लकड़ अस्तन किकर अस्तन विड़ अस्तन डून अस्तन मगर येल रहल बनावन येल तख्ती बनावन यथ पेट कुरान मजीद यवन रटन मुसलमानो यह डोन लकड़ आसन या किकुर या विड़ या फेस अच रहल बनावन यथ पे कुरान पाक रटन अगर अत सत खोर लगन क्या वनन अस्तगफिरुल्लाह यह लकड़ वजन मा कह वजन क्या मगर वजन कम दितुस अत पे कुरान पाक यथ लकड़ पे कुरान पाक यवन थावन तथ सत जमीर करन बर्दाश्त खोर लागनस यथ दिलस मज कुरान पाक अल्लाह अकबर यह गो लकड़ी पे कुरान पाक ये 30 पारा आसन हिफ्ज ये 20 पारा आसन हिफ्ज ये 50 सूर आसन हिफ्ज ये कुरान पाक सीनस मज यह कूता अजमत वोल इंसान यमिस न कहीं याद सह कूता बदकिस्मत इंसान दपन मोज नबर कन दपन बस फिरनावन अंगजी योत कुरान पाकस मे छुन पढ़मुत यह बनो रेवाजी कशीर अंदर ते अरबस अंदर ते यमो न पढ़मुत तिम फिरनावन छड़ी अंगज दपन अस मेल तिलावतुक सवाब गलत तिलावतुक सवाब छुन अंगज फिरन सती ओत मेलन अम खतर हेचुन नेचिस निश गस कोड़ी निश गस पोता पोती निश गस जानन वालिस निश गस अगर बजरस अंदर ते वन्नी दुकान चलाओ दुकान हेक्का चलोयत हेकि चलोयत अगर शीत वरिस वनो चे बिहुन दुकानस पे सौदा कन सौदा है क्या कनित मगर वन क्या वन बहुत 70 वुर 60 वुर बह हेक कुरान पाक पढ़ित पढ़ियो अजमत कुरान पाक पढ़न सत यथ रेतस मज यह नादिल गो सह बनो रेतन हुन सरदार यमिस पैगंबरस पे यह नादिल गो सह बनो तमाम अंबिया किरामन हुन सरदार सल्लल्लाहु अलैहि यथ रात मज यह नादिल गो सह बने अफजलुल लयाली यथ रेतस मज यह नादिल गो सह बनो अफजलुश शुहूर यमन शहरन मज यह नाजिल गई तिम बने हरमैन शरीफैन क्या बने हरमैन शरीफैन तिम बने हुर्मत वाल शहर लिहाजा जोड़ो कुरान पाक सत रिश्ता फरमावन अस कोर येथ रात मज कुरान पाक नादिल यह बनो कद्र वाजिन रात 5 मानहन अंदर अमा रात मज क्या दोहली क्या गो न कुरान पाक नादिल सवाल दोहली क्या गो न नाजिल रात क्युत क्या आव कुरान पाक नादिल करना उलमा करन बयान 9 सबब क्या आव रात मज कुरान पाक नादिल करना 9 सबब गोडनुक सबब रोतल सकून बनस्बत दोहल शोरगुल दोहल मेहनत मशक्कत रोतल पुरसकून अवै कर पुरसकून माहौलस मज कुरान पाक नाजिल ज़ात जुल जलाल हजरत अल्लाह जल्ल शानहु नंबर 1 नंबर 2 कुरान पाकस मन सूरतुल लैल सूरतुन नहार छुन गोबरी कुरान पाकस मन रात हुन सूर दोहली हुन सूर छुन सूरतुल लैल सूरतुन नहार छुन के दोयम सबब त्रेयम सबब येल कुरानन को रातुन तो दोहली हुन यकजा तज़किर मुकद्दम कर रोतुल रब्ब कायनातन वल्लैल इज़ा यग़शा वन्नहार इज़ा तजल्ला वल्लैल इज़ा यग़शा वन्नहार इज़ा तजल्ला कसम छुम रातुन येलसा पन्निस अरूजस पे ये अन गट पेश कर बेशुम दोहलि हुंद कसम ये रोशनी पेश कर मगर गो हो रब्बन रोतलि हुंद कसम गो कर रब्बन रोतलि हुंद बयान कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैल सरमदन इला यौमिल क़ियामह मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिद्दिया अफला तस्मआन येल ते रब्बन रोतलि हुंद तो दोहलि हुंद कोर तज़किर गो कोरुन रोतलि हुंद तज़किर नंबर 4 अल्लाहु अकबर 9 दो शुरू गछन रोतलि सत 9 रेत शुरू गछन रोतलि सत
नौ दो शुरू गसन दोहलि सत नौ दो शुरू गसन रोतलि सत नौ रेत शुरू गसन रोतलि सत नंबर 5 रात बनो रब्बन 1000 रेत खोत अफजल इबादत रात दोहल बनावन ना कुनि दोहस शाही शरफ यथ वन्ना आमत वन खैरुम मिन अल्फ शहर खैरुम मिन अल्फ शहर या वन रोतलि ये गो पंचम सबब शयम सबब हर अकिस रात मन आसमान दुनियास पे नजूल करन परवरदिगार दोहलि छुन आसमान दुनियास पे नजूल हर अकिस रात मन त्रेमिस हिस्सस मन आसमान दुनियास पे नजूल करन परवरदिगार सतम दोहलि छ औकात मकरूहा रोतलि छ औकात मकरूहा आफ्ताब खसन विज अ कंफ्यूजन करजो दूर ये वन जवाल 3 मौकन पे आसन गलत जवाल 3 मौकन पे जवाल अके वक्त सुबह किस वक्त तो शाम किस वक्त इन वन औकात मकरूहा जवाल यम सात आफ्ताब स्ट्रेट यो गो जवाल वक्त हम वक्त गई औकात मकरूहा यम दोहले अम सात हेको न आम नमाज पढ़ित सबबी नमाज योत हेको पढ़ित मगर रोतलि औकात मकरूहा कह रोतलि यम सात ये तम सात हेक नमाज पढ़ित ऊठम वजह फर्ज पत महबूब तरीन नमाज रब्बस नजदीक सह तहजुद नमाज सह रोतलि पढ़ सह दोहलि पढ़ना गोबर थवन याद सह कर पढ़ना रोतलि वन वरियस पढ़न आज पढ़न तरावी सु गो तहजुद वरियस पढ़न कुन दो गो चीर हिसार यह क्या कर अमिस दोहले पढ़नस इजाजत कंटिन्यूअसली तहजुद पढ़न ये तिम यम पन्न खानदारन पत किन रटन तहजुद नमाज खतर कर कबूल सान तह सान परवरदिगार कुन दो गई जबत चीर हिसार यमन इजाजत यम हेकन सुबन आफ्ताब खसन पत औकात मकरूहा गुजरन पत हेकन यम तहजुद नमाज अदा कर ला बास फीही गो ऊठम वजह नयम वजह मेहराज आव करनाउन रोतले मेहराज आव न दोहले करनाउन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवै आव रोतले करना कुरान मजीदुक नुज़ूल अवै फरमावन रब इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र ये कुरान पाक करवा अस नाज़िल अथ अजीम रात मज वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र तय क्या मालूम लैलतुल क़द्र छी क्या लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर लैलतुल क़द्र छो 1000 रेत खोत ज्यादा अफजल खैरस मज बरकतस मज अच्छ उलमा दपन अथ को वनित लक्ष रेत खोत दयो लक्षो रेतो खोत क्या अच्छो आयत लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ 1000 रेत न 1000 रेत खोत यह को लक्ष ति वनित यह को करोड़ ति वनित यह को अरब ति वनित यह को खरब ति वनित यीचा अजमत छ अथ राज बखचमस जात जुल जलाल हजरत अल्लाह जल्ल जलालहु जल्ल शानहु फरमोख मन हुरिमा खैरहा फकद हुरिमा यमिस अमे रात हंस अजमत गई न हासिल युस अमे रात हिंद शर्फ निश गो महरूम सुई गो असल महरूम रब्बा या जमात दीज नजात अवै कोर बयान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हान खुद बहर खसन खसन आमीन 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 पढ़ खुतब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क्या समझ खुतब हेड गसन आसिन त्रपय कस पय त्रपय यह सुन्नत हेरमिस पयस पेठ खुतब दिवन मोहम्मद रसूलुल्लाह यल तिमो इंतकाल कोर वन आय वर अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तिमो कोर 2 वरियन तो 4 रेतन खिलाफत तिमन गो न बर्दाश्त बह बेहम तथ पयस पेठ इथस पाए मुबारक होस ठहरावन मोहम्मद रसूलुल्लाह तिम वत दोयमिस पयस पेठ गई 2 वरी तो 4 रेत गुदरन पत इंतकाल कर अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु
बनो खलीफ फारूक आजम रजी अल्लाह तिमन गो न बर्दाश बह ठहराव तथस कदम इथस कदम ठहरमित अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह बनो मामूल उम्मतस अंदर इमाम सब बेह गोडनिकिस पायस पे बवक्त जरूरत हेक दोयमिस पायस पे बिहित हेक्या बिहित हेक बवक्त जरूरत मना क्या मगर यह तिमन अदब तो एहतराम त्रेमिस पायस पे कदम मुबारक ठहराइक कोरुक आमीन खुतबह परुक नमाज पर्नो साहब सब गई बेकरार अम ब्रोह तह खुतबह बूजमित मगर आज ये तुम खुतबह दिन खतव तुम करू त्रशवनी पायन आमीन वजह फरमोक जिब्रील करन दुआ आमीन करन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्रवन क्या अख दुआवन फरमोक यम वनन वरगिमा अनफु रजुलिन दब लगनस खाखालूद गसनस नस अमिक मतलब गो तबाह तो बर्बाद गो सो इंसान जाय गो सो इंसान खाखालूद गयस नस बदकिस्मती छस यम क्या दखल अलैहि रमदान यमिस माह रमजान जिंदगी में 40 माव 50 माव 60 माव 30 माव 20 माव सुम्मन सलख कबल अन युगफर लहू मगर कुन 30 दो गुजरे 30 दो गुजरे आज गो 27 जुदोशिया 3 दो जुदोशिया अम गुजरो 20 रमदान 30 रमदान 40 रमदान मगर फलम युगफर लहू मगर गुनाहान तोगुस न मगफिरत मंगुन दर दरबार हजरत अल्लाह जल्ल जलालहु जल्ल शानहु वंचु जुदोहिया 3 दो न्याय लगिहुस रोतली रूदिहुस बेदार दोहल करिहुस दारा पार दबुस तजिम न कदर करन दबुस गयम खामी दबुस खचम निंदर दबुस करुम न क़ियाम बराबर करुम न तिलावत बराबर करुम न सदक बराबर करुम न खैरात बराबर करुम न तिम अमाल बराबर यम मतलूब अस तम अंदाज रूदुम न हयात किरदार मगर रहमत छ वसी चान बसी यमन दोन ज्यादा ज़ारा पार करन मे कर तिमन मन शामिल इहुन च रमजान पन्न दरबार कबूल इहुन च तरावी पन्न दरबार कबूल इहुन च शब बेदारी पन्न दरबार कबूल इहुन ज़कात इहुन सदका इहुन दुआ इहुन रुकू इहुन सजदा इहुन तिलावत से कबूल करन या जमात ती शरफ अता परवरदिगार व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।